mei ni som ko hen in East Delhi Mizo Thalai medical camp nei kan tuma tuna hian in kan safai hian mi som ni borwell kan tin toinga thria chuan tuna hian in ei basin kan kalon ani engkimi kan secretary ni a chuan Peter lalpian denga assistant leader ani a chuan MST kan leader ani boka ten mi kan nga ka mi zai kan lang ha le a chunga mi exam om tu tenge engin ti don engmi ngen ni kan endon ni hi joela nai thak me joela hi sony ni phangat ni heta ma pui ani a sen mami ma ve ni sorry Angie chon somi ruada kan lui mo bel su ka ha chelo chon ni min ka shalo somte a sang tei baby nurse my life chân doctorin pui chân anau chân Marie ni boga sil mingoi doctor somi ardi somte chonin hei zorina chân nurse zarte ania chân anhung la mai hianin nu boi la tungi ming ha boi pui i hianin kan zawa hin khat ni mi som thum bor ba kan don ni chu I pur ta po in hi ei pur da chan chim dam ta kan han pen chu pe alo na me ani le pa se zange kan her chen sanga de chon mi hin report trim ang zange ni mi som thum le pakhat ai mai ni hian EDMTI le EDMTI chang ko kan tawngtaina project medical outreach medical camp kan nei do na kan so do na ve ni hian ni he program ho jinna na member in page local dong te kan lom chu kan lom ne ma ve ni hian ni kan abi kan medical team te chung alom thu kan sei le zuala in EDMTI te hian ni an ma ni local thilo ma sela sum le pai jong in kan ken ve ko kan lom me ma ve ni hian kun demo tak kan tum kan medical outreach hi Pathian mal som ye thenan tong cha ya ke ni po an lok thak ring em kan kala tu te nen han ngai toin lok thak ring achan chu kuma salam pang tia kuma sa ha ni kalo bakal ve to khamia po ha ni ke enge za dei bar ha ni ka bakal tanga ni chimo medical camp ha ni ka boy ha na ni ka be se ain lok thak ka ti je lo kan se le mai kan tong kai lo nge la pa ve ni ai outreach turin kan chok do na ve ni kan program te nang min share sak turin kan dil che a good morning dong boya na he ga bula me engineer ani he ga khoi tu tun chawda thanga pe chon nu per anga ngai to ani tu na hen asan nu ti khan pasal nei chong la ba ngai dan ni chong la ba masai phur ve ship tro Pastor? Okay. I think you're the worship leader, right? Okay. Yeah. pakhat trong trai này tem một cái tiếng cần mang thế cho nó bây là chả chuan prayer team mà hi rồi là cải thuê à anh đi nó đủ tầm đây nó cải thuê ta sẽ là
When I can teach he tam lawang and cop me, can shit again. Hey, it will look like. Then I'm here. Ma veni ho here in Hindi tiam le. Then ma Hindi tiam. But what the point is, so here in no pang ho here in Pathian pulo shil boga. Chun he Bible niya. Chun that I can post that. Amazon kan neih be shama. आप में से कौन जीसस को जानते हैं? यीशु को जानता है। फिर यीशु कौन है? यीशु एक भगवान है। Trong trai call kan neih le ta. Hela ma hian school hit alien vak lawa tian kan leader hi lo duty a ta jun tan ruwa ta tan an mi nge lo zo ta the hand registration lo ta saka chana ta doctor en doctor en ha cha ta chun la ma appointment registration tina thong ta ni the hand the kimi ho win ti cha ra tang win the patient le local in no hey takin baby te ho an duty again doctor te kan check zo khan doctor in check zo khan in tian le khan kenga prescription and keng pay a chuan helai hianin ani ho hian kan nurse ten ne so takin an lo 7 dar ani अच्छा लग रहा हाँ ठीक है और सेवा भाई It's okay. So how do you feel? We are so blessed your team coming and doing all this medical camp, especially this is the time maximum of the slum children and the parents, they got sick because of the weather. Yeah. And then sanitation and all these things. Yeah. So this is the right time that you come with medical facilities, and also we are so blessed. Thank you so much for all those people who are involved, helping us, and especially these slum dwellers. And we really want to say thank you. God bless you all. Thank you so much. God bless you too. And what about it? How many people did you expect for today? We were expecting around 100 plus, but probably if we continue on, it will be around 150 to 200. We are expecting. Okay. Yeah.